Megalia kaliyo ban kursau tuli kitak maksiar nakalumpung World Jeet Kunido Championship kebalapan hak perdana haka khat arterik mentau benai ha Sri Lanka. Kita gisangut ki kentobi u Francis R.R. Sothiang, Lorenza Sothiang ki badai nakasnong light-kor kenton umon nangta karib halin marbanyang na kenrut kenjat football barka ilawan kemenong beri na lau sotun. Ya kita gisangut ki balawan pai ni resmi lapadiang buram miki hakarupam ke basyongkun bah hadian bagi lapoi hasulong. Halor kani ka jingjab na kaliang ka Megalia Jeet Kunido Association kila penpau ka jingkemen pakrau bagi sama ka jela kila yo banwan ra ya kate ka nam bat ka buram na kate ka lumpung ka bahe ha ka perthai. Yes, you!